I posljednji youtuberi, ja sam Fate Gabelić i dobrodošli u moj novi video. I danas ćemo odigramo Clash of Clans. Danas ćemo da napadamo jedno 2, 3, 4 puta. Tako da uživajte u ovom videu. Ako želite da sviram ovi Castle Clash i to ćemo svirati. I želim da pozdravim Luka Car, Duka, Loki Killer Pro i Patrika i Milojka i Pat, dobro da vas pobjedu, i T-Rex Killera i sve još ovi u klanu da pozdravim sve. I pogotovo sve još youtubere želim da pozdravim sve. Svi su igrali Clash of Clans. Tako da idemo sa prvim napadom. Da idemo ovdje. Ovo. Idemo da vidimo šta možemo ovdje učinimo. Ovo ovdje možemo srušiti, tu naravno. Naravno već je pobjeda, pošto vidim srušao se. Ovo ne može puno rašiti. Ajde, možete vi tu. Ajde još samo ovo da oči srušiti ovo ovdje, ali kako vidiš. Pa da je ovo neki jedan samo. Ajde, evo i buildera, da ću oni buildera. Ajde da builderi. Su napravili onda tu. Ja zovem builder. Ova sruši sama tu. Ajde. I ajde. Tu. Nešto i ova. Ajde, ovi će srušiti nešto. Cool, ima ovaj mali. Dobar. I loš. Pobjeda. Prva pobjeda. Tako da idemo dalje. Idemo raspravljamo. Dobro, to nek stoji. Imamo. Tako da sačekajte. Idemo ovo sve. Ajde. Note. Idemo. Remove all. I idemo. Pošto mi je na Castle Clashu mi je ovako vamo gore, a pošto ovdje ajde ovako ovo sad 15 minut, 15 sekundi, ja. Ajde. I evo ga, ovo je uništeno. I još ovo ne mogu sad, to ću poslije pokupiti. Tako da idemo da počnemo sa našom bazom. Tu. Pa ćemo da stavimo. Evo, ovo ćemo stavimo. Stani, moram, evo tu.
tu i tu. I imamo još ovo jedno tu. Ili ne, mogu sam ga vamo dole. Sad idemo da... Šta ćemo sad za ove... Tu sad još ovo. Sad moramo stavljamo ovo, ali tu ćemo vamo dole. Sad topove sam planirao, evo, jedan tu. Kaj možda stati? Ko bliže, znaš, tu na hal, kud je blizu tu, a ovog sam se zeznuo. Moram ga pomoći za jedno mjesto. Ajde, požuri. Naravno, malo sam prehladan. Indela. Baš vedeno. Sad idemo da stavimo dževno. Aha, evo ga ovdje. I to sad. Tu. Sad trebamo stavimo ove bombe. Hajde, stane. Bombe ćemo poslije. A prvo idemo, sačekajte. Moramo... Ovo nećemo sad. Ajma i ovo. Imam što još od ima ovo. Ima šta još da vidimo. Ove kućice za buildere. Mislim staviti tako skroz male. Tako tu. Sada ćemo ovo da stavimo dole. Sve nek štiti ovo. A ovo ćemo staviti, nek štiti vam gore. I sve ostalo vam gore. Tako. Zeno. Moram. Ako. Tu jedno tu. Jedno ćemo ako. Tu. Ako bude potrebe da se premjesti, premješćemo ga. I još jedno ako. Sad idemo ovo. Tu, a još jedno imamo tu. Sad najbitnije moramo ovo 4 staviti. Tako. Sad je krenjača, nisam bezjasno tu i sad bombe. Bombe ako jedna tu, jedna tu i ovo dvoje. To ću negdje ako nam bude ulaz. Tako se. Sačekajte, sad moramo ići ogradu. Postavljamo.
Ja mislim brzo, valjda. Tako, sunce i to gleda. Tako, tu dotle. Ne znam, samo moram malo. Ajde, namjesti se baš. Tako. I sad ovo moram staviti tu. Ovo više vamo. I još ovo kad uče na ogre. Kako mi nikad nam ne možemo. Tu se. Ajde, namjestim tu. Sad imamo još ako ugradi. Tako tu. Sad odradimo sve. Onda li imam nešto napravimo niz. Aha. Idemo ovdje da propa. Ovako mi je na Castle Clash. Ovako slično. Ajde. Tu. Još ovako da to. Sad šta bi još mogu, ili kad bi mogu ako tu i vamo također odradim isto. Aha. Znači to premjestimo. Sad još odradim malo i to. Tako. Znači puno bolje ako sve radi. Što pakupimo. Kao što vidite napravili smo jednu bazu koja nije baš nešto, ali makar izgleda nešto. Sada ćemo možda izgleda da nam budu ljepši. Da ćemo biti plan za tu. Tu ima dovoljno ima i kao što da će tu ima i za ovu tu. Tako da sada imamo sve što nam je potrebno. A ovo treba pregledati. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se vam se svidjela. I vidimo se u sljedećoj epizodi, to je Castle Clash. Pozdrav!